Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo istražiti fascinantan svet mikrobioma, kolekcije mikroorganizama koje žive unutar našeg tela. Iako možda ne vidimo te mikrobe, oni imaju ogroman uticaj na naše zdravlje. Hajde da otkrijemo kako ovi mikroskopski stanovnici pomažu našem telu i šta se događa kada ravnoteža između njih i nas bude narušena. Mikrobiom se sastoji od triliona bakterija, virusa, gljivica i drugih mikroorganizama koji naseljavaju različite delove našeg tela poput creva, kože ili usta. Najveća koncentracija mikroba nalazi se u crevima gde igraju ključnu ulogu u probavi hrane. Jedna od najvažnijih zadataka mikrobioma jeste pomoć u razgradnji hrane koju ne možemo sami da svarimo. Bakterije u crevima razlažu složene ugljene hidrate i vlakna, kao i manje komponente koje naše telo može da iskoristi. Ovo ne samo da pomaže u apsorpciji nutrijenata, već proizvodi kratkolančane masne kiseline koje su važne za zdravlje crevne sluzokože. Osim toga, mikrobiom pomaže u regulaciji našeg imunog sistema. On uči naše telo kako da prepozna i reaguje na patogene, a istovremeno sprečava prekomerne imunološke odgovore koji mogu dovesti do autoimunih bolesti. Zanimljivo je da mikrobiom može uticati i na naše mentalno zdravlje. Nedavne studije pokazuju da mikroorganizmi u crevima mogu komunicirati sa mozgom putem osovine creva-mozak, utičući na raspoloženje, stres i mentalnu jasnoću. Na kraju, važno je razumeti da naš mikrobiom igra ključnu ulogu u očuvanju našeg zdravlja. Od probave imuniteta do mentalnog zdravlja, mikrobi koji naseljavaju naše telo su neophodni za našu dobrobit. Održavanje zdrave ravnoteže mikroba putem pravilne ishrane i zdravih životnih navika može značajno doprineti našem opštem zdravlju. Hvala što ste gledali, ako vam je video bio koristan, ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal i podelite ga sa prijateljima. Do sledećeg puta čuvajte svoje zdravlje i budite radoznali.